Pozdrav svima nas u još jednom Photoshop tutorialu. Dakle, zadatak današnjeg tutoriala je da napravimo sliku koju ste vidjeli na početku klipa. Znači, to će biti replika lica avatara i za to ćemo koristiti ovo lice, inače ovo je Tom Cruise, i to će nam biti kao podloga na kojoj ćemo raditi. Znači, umjesto ovoga može doći i vaše lice i sve što je bitno jeste da budete ovako slikani en face i da nemate uši. Pošto je to nemoguće izvesti ovako u stvarnom životu, to ćemo izvesti u Photoshopu. Znači u ovom slučaju ja ću jednostavno uši prefarbati pozadinskom bojom. Odite do braša, prečice B na tastaturi, znači odaberite boju koja je u pozadini, uzet ćemo ovaj soft brush i jednostavno ovako prefarbajte uši. Znači to ne mora biti baš 100% precizno, znači opustite ruku i jednostavno ovako. Ok. I ovo drugo. Tako. Evo sad izgleda malo smešno, ali ok. I sada u sljedećem koraku nadodajemo uši avatara. Znači ovo su uši sa slike avatara, znači ja ih u ovom tutorialu neću praviti, već jednostavno koristit ću ove gotove. Znači označite ovako jedno, idemo Ctrl plus J, da bismo duplirali tu selekciju i ovaj deo sad ispod obrište. I znači imamo sad jedno ovo. Znači ono treba biti ovako malo manje da bude. Ok. I bit će pozicionirano nešto više nego što su stvarno pozicionirane uši čovjeka. Tako na primjer. Idemo Ctrl plus J, Ctrl plus T, desni klik, flip horizontal, ok, držimo Ctrl i ovo pomerimo ako na ovaj drugi kraj. Ok. I eto sad imamo uši. Znači ovo i sada izgleda smešno i vjerovatno će veći deo tutoriala izgledati smešno, ali krajnji rezultat će biti onako privlačan, što bi se reklo. Sljedeća stvar jeste da prilagodimo samo boju lica. Kako to uraditi? Znači, ja ću to raditi tako što ću dodati novi layer. Ok. Otići ću do braša B na tastaturi i odabrat ću neku nijansu plave boje. Znači, imamo ovaj kod 5D7A99. To ne morate mnogo voditi računa oko toga. Jednostavno možete izabrati ovu boju odavde i neka to bude željena boja. Ok. I tom bojom ću prefarbati lice. Znači, svuda gdje imamo kožu, to ćemo prefarbati. Naravno, izuzev očiju. Ok, ovako. Evo, super. Tako. Znači uzet ćemo E i obrisat ćemo ovaj deo kočiju. Tako. I to je to. Šalim se. Stavite mod ovog layera na color. Ok. I sada već, znači vidite kako se naša boja ograničila samo na boju lica. I, znači sada ću ovdje zoomirati. Znači ova slika je malo niske rezolucije, ali dobro. Šta da radimo sad? Znači, i jednostavno obrišite, znači ovaj deo koji prelazi preko samih očiju avatara. All right. Dajmo. Super. Nije super, ali je ok. Dobro. Kad smo tu radili, znači sad ćemo opet sve to spojiti, desni klik, merge layers. Napravimo kopiju tog layera, Ctrl plus J, i sada dolazi onaj deo u kome ćemo malo povećati oči samom avataru. Znači, otići ćemo ovdje do poligona lasso toola i napraviti selekciju, znači selekciju oko zajedno s obrom. Ovako. I idemo Ctrl plus J, pa Ctrl plus T, Shift i Alt i povećamo na željenu veličinu. Možda je malo previše, možda i nije, mislim da nije. I odemo E gumica, znači soft brush i jednostavno
obrišemo višak. Ok. Evo, kako to izgleda čudno. Zatim, pošto je ovako malo ovako, kako bih rekao, zamagljeno, ja ću ga malo izoštriti. Idem ovde filter, šerpijen. Tako. I on je sad malo ovako bistrije, kako bih rekao, mada vi to sad još uvijek ne vidite. Ok. Idemo CTRL plus J, pa CTRL plus T, desni klik, flip horizontal. I izokrenuli ste ga ovako po horizontali. I pozicionirat ćemo ga sad ovde na ovu drugu stranu, evo. Ok, možda su nam oči malo ovog avatara prevelike, ali šta da radimo, osim da ih smanjimo. Samo, čiji sada menjamo pozicioniranje. To je već nešto. Sad to izgleda malo normalnije, koliko to ludo zvučalo, ali nema veze. I znači opet sada spojimo ove naše kopije očiju i ovu pozadinsku sliku. Znači označimo sve, desni klik i merge layers. To. Znači ovo je ovdje. Znači, i sada idemo ovako. Idemo, znači budite na tom to layeru, idemo filter i liquify, kako god da se čita. I ovo je vjerojatno jedan od najtežih delova, znači u ovom delu probat ćemo da deformišemo nos. Znači da napravimo nos da bude kao na onoj slici gde je sam avatar. To zapravo uopšte nije lako, ali dobro. I za to ćemo koristiti ovaj ovdje alat koji se zove Warp Tool. Znači to je kao ovaj prst, slično izgleda kao smudge ili smudge. I brush pressure stavit ćemo na 50%, 51 nebitno. Samo. Ok. Jednostavno širimo nos, znači vučemo ga ovako u širinu. Cilj nam je da ga proširimo, znači dok ovo radite bilo bi dobro da imate otvorenu sliku samog avatara. Znači da pokušate da napravite repliku one slike koja je original. Ili jednostavno ako imate dobro pamćenje, radite po tome. Znači jednostavno vučete ovako na levo. Znači za ovo treba vjerovatno malo više vremena, ne vjerovatno nego sigurno treba više vremena, jer moramo se potruditi da izgleda što bolje. Znači u ovom gornjem delu nos treba da bude malo širi nego u donjem. Ok, taj deo je tu ovako malo spušten. Znači, ja ću sada pokušat ću samo jednu stranu nosa da uradim, da bi to bilo simetrično, pa ću je poslije prekopirati, vidjet ćete već. Znači, ja ću raditi samo ovu levu stranu, gledano iz naše pozicije, levu stranu. Ali dobro. Znači, možda ovaj deo malo dosadan, ali šta da vam radim, ni meni nije lako. Ok. Vidite, znači ovdje se uzvukla ovu liniju da bude koliko toliko prava. I sad ću pressure smanjit ću na primjer na 10% i onda ću ovako provući malo u tom delu da se to sve nekako izravna. Ok. Znači ovo sad vidite, ovaj deo nismo mnogo forsirali jer ću, znači idemo sad ok. I pošto ovaj deo ovdje nismo ravnali, ja ću otići ovdje do ovog rectangulara i ovako ću napraviti jednu selekciju polovine, idemo CTRL plus J, CTRL plus T, ajde pomerit ćemo ovdje da ne bismo posle okretali posebno, idemo desni klik, flip horizontal. Ok, vidite sad kako je to, pravilno je 100%. I jednostavno da se odbraši ove delove ovdje obrišete. Ok, idemo sad. Vidite, nos mu je ravan. Što bi rekli seljaci, kidask. Šta to spojimo. Evo. Ok. Sad opet malo idemo filter i liquify. Samo malo. Tu još neki deo da se doradi posebno.
Znači, odemo ovdje do ovog, opet do ovog prsta, koji će nas pratiti kroz ceo tutorial. Pressure vratimo. Stavit ćemo se otprilike na 40, šta na 50, sve nam se zamagli. Ovako. I malo ovdje spustimo, to jest ove spustimo, a ove ovdje srednje izvučemo. Znate, to je, takav je taj avatar. To sad izgleda fino. I još jedna bitna stvar jeste da mu malo oči ovako izvučemo vani. Znači odem ovdje do ovog bloat toola, ova veličina je ok, i nije ok ova veličina. Zeznao sam se, povećat ćemo ovu veličinu. Evo. Glupa stvar kod Photoshopa je što ovdje ne može da se menja kao kad je brush u pitanju, nego moraš posebno da klikćeš ovamo na klizače, ali dobro. I tako malo mu povećamo zenice oka njegovoga. To je to. Liči malo na avatar. Ok. Dajmo. Pa možda mu nisu iste oči, ali toga šiša. Dobro. Nemamo više vremena. Onako smo odužili dosta. I sada, znači, dodajemo novi layer. Znači, obično, sve što radite na novom layeru. To je u principu ta fora. Odaberete boju žutu. Tako. I da mu malo mi ove njegove mora dajete na brush, naravno. Da mu malo zenice mi pojačamo. Tako. Tako. I mod stavimo na overlay. Vidite kako je to ta boja interesantna, jel te? Zatim, obrisat ćemo to tu. I sada, pošto on ima neke mrlje po ovim djavolima, po zenicama, znači zenice su žute, on ima crne mrlje. Znači uzmemo crni brush i ovako ćemo malo da se igramo. U stvari neću, opet ću, prekupirat ću ovo oko, koga šiša. Ok, i sad odemo ovdje do smudge toola i jednostavno to ovako malo smudžujemo. Tako. I vidite kako to, sad idemo filter, Sharpian, Sharpian, evo, to je iz daljine. Dobro, šta mu reći? To je odlično. Ovo ovdje da nam neće trebati jer se ovo sada kopiramo. Ok, da ćemo još jedan brush, još jedan layer. Odemo od crne boja, ali da mu naglasimo ovaj deo tu sam. Znači tako obojimo. Ok, i uzmemo sad malo bele boje, a mu pojačamo ovu senku očima. To je to. I sad ćemo mi to sve lepo obato da spojimo. Znači, označite sve layere. Desni klik, merge layers. Ok. I uzet ćemo ovaj deo rectangular, CTRL plus J, CTRL plus T, flip horizontal. Tako. Sitan šećer. Čekaj. Stavit ćemo jednu liniju ovako da bi znali mi gdje da ga pozicioniramo. Evo. Tako. Ovo nam više ne treba. Idemo E. I obrisat ćemo ovako ove delove. Evo. Na šta to sad liči? Tuže nam nešto, avatar. Ne znam šta mu je. Nešto sad ti radim, dobro si. Super, ok. I spojimo sad sve to. Merge layers. Dajmo. Dobar je. Dobar je. Sad ide onaj del, što je u stvari najvažniji kod svih manipulacija, a to je senčenje, to je korišćenje Dodge Burn toola za izvlačenje viših i nižih tonova na slici. To zvuči kao kad sam rekao nešto bez veze, ali stvarno to je jako važno. Znači, za početak uzet ćemo
znači ovdje imamo Dodge tool i njime ćemo izvući, pojačat ćemo malo ekspozituru i osvetlit ćemo određena područja. Znači, na primjer, ovako deo oko čela i ovo je ovdje deo nosa. Znači, za ovo treba dosta vremena, ne samo kod ove, nego kod svake manipulacije, znači kad ovako radite neke kompleksnije stvari, obavezno, znači s ovim alatima prođite malo delove, uložite više vremena da biste izvukli senke, jer zapravo one su najvažniji deo kod jedne manipulacije. Naravno, koliko hoćete da ona bude što više realistična ili realističnija. Kako god. Htio sam se malo zeznuo stvar, ali nema nazad. Dobro, nema se. Šta mu rej? Jo, živote. Dobro. Kako me nos, kao kad me pegava. To je interesantno. Da. Sad znači, avatar, pravi avatar na koga se mi ugledamo sve vreme, ima ovdje, ovaj donji deo nosa mu je malo kao u boji kože, ljudske kože. I vjerojatno su taj deo dodali samo da bi nama pravili ovdje probleme. Ali dobro, znači to je neka rozikasta boja. Dodamo novi layer ili layer. Odemo do braša. I ovo imamo ovako ovdje donji deo. Sad ne znam koliko će ovome biti uspješan, obzirom da nisam ovo probao. Mislim, uspjeću ja sigurno, samo možda ne u ovom tutorialu, jer je vreme ograničavajući faktor, ali... Tako. I da idemo, probamo prvo color. Color je prejako. Overlay. Pa overlay nije toliko loše, mada nekako je bledo, majku. Znači, ovo je tu povećamo ovako. Čekaj, probamo da dupliramo taj layer. Ne, sad je mnogo crveno, sad ništa nema. Čekaj, ovo sakrijemo. Da normalno, sad mi vidi ostao layer. Tako, pa ovaj da vratimo. Pa jebeš ga. Čekaj. Dobro. Amo fali. Super. Znači sad sam uzeo gumicu malo da obrišem. Ja se izvinjam, ovaj dio nisam baš ni spremio najbolje. Nemam šta ga spremam. Jer to izgleda prilično dobro. Znači, nadam se da ste sad shvatili šta sam uradio. Doći opet novi layer, otići ću do braša. Znači ovaj manji braš. I uzet ću neku boju. Sad će vidimo nešto, znači tako brown ili kafenu, što bi rekla babe. Tako. Izemti ovaj moj miš. Kad nemam tablet ko čovjek, mora se mučim ovako sve krive linije. Ovo je očajno, čekaj. Pen tool, da probamo pen tool. Pa izemti pen tool, viš. Evo sad. Čekaj. Dobro je to. Odemo sad do braša, znači ovako, pa se vratimo do pen toola, idemo desni klik, stroke pad, evo isključite ovdje. Ok, idemo desni klik, delete pad. Evo sad. Pa sad je to već bolje, malo bolje. Evo, ok. Samo što ću ja sad opet, znači idemo ovako
Ctrl plus J, Ctrl plus C, obrnemo ga ovako, premestit ćemo to tu, čak da brišemo ovaj ovdje, ne treba više. Sunset, dobro, merge layers, brush, spustimo to tu, malo mu smanjimo, a smanjimo mu, đavola mu smanjimo, čekajmo, koji mod najbolje odgovara. Nijedan. Smanjit ćemo malo vidljivost i otići ćemo do smađa. Ako ćemo to malo da vidite se zamaglimo. Znači šta vam radi? Trenutno nije moglo bolje. Ali ovaj pristojan, ja mislim, čekaj. Ma nije pristojan, gdje je pristojan? Stvarno. Prelazi nam ovdje, ima avatar da mi izgleda smešno. Čekaj ovako, napravimo sad. Evo. Znači, napravimo selekciju, odemo na vrh, dodamo novi layer, brush, uzmemo brownkastu boju, ovako će prođemo. Evo. I smanjimo vidljivost. Znači malo da bi izvukli senke, koliko toliko. Sad što je to više smešno nego dobro, to je druga stvar. Znači sad ćemo da uzmemo opet ovaj burn tool. A ovdje ćemo da prođemo ovako. Smanjimo vidljivost toglera. No dobro, šta mu rejemo. Dobro. Dobro, nije moglo bolje. Test. Čekaj, pravo ovako, dodamo još jedan layer, malo da bi naglasili samu suštinu. Odemo do brusha, uzmemo belu boju. I stavimo na overlay. Ovo ovdje smanjimo vidljivost. Jo, Photoshope. Ok. A dobro. Fino izgleda. Znači sada dodat ćemo, šta ćemo sada dodamo, znači dodat ćemo one šare po licu. Znači sad ću sve ovo da spojimo opet, ovako, merge layers, i opet, znači odemo ovdje do ovog burn toola, odemo do brusha, to jest ne do brusha, nego smanjimo malo veličinu i jednostavno ovako po licu dodamo ove šare. Znači ništa previše. Čekaj, odemo u brush paletu. Imamo ovdje transfer, to ćemo da shape dynamic. Malo se pogledati s ovim paletom, čisto da nam ne bi ovako bile senke naše pravilne, znači malo da bismo ih ovako, vidite kako to već odmah drugačije izgleda. Znači, vratimo, opet sad da probamo. Znači, vidite, ovdje imate ovaj preview, vidite na njemu kako to izgleda otprilike.
Znači, jednostavno poigrati s ovim klizačima, znači ovo uopšte nije obavezno. Znači, sad, vidite kako to drugačije izgleda. Znači, ovo je neka moja verzija avatara, ali dobro. Znači, vjerojatno bi, kad bih ja pravio avatar, ovako bi izgledao vjerojatno. Ovo je meni lepši nekako. Nije lepši, ali ima neku svoju toplu dušu. Ovo neki melez avatar. Možda samuraj. Dobar je. Se malo preterao sa ovim šarama. A šta mu fali? Super. Evo. Evo ga. Avatar ko bombona. Sljedeća stvar jeste da dodamo one tačkice koje zapravo i krase avatara, no pre toga, znači da ćemo malo ovih adjustments layera. Da početak da ćemo levels malo da bi usaglasili ove naše boje po slici koje su, nažalost, razbacane na sve strane. Sad ćemo malo da to malo se igram ovim klizačima da bi znači samo smo ga malo zatamnili za nijansu, možda vi to nećete ni da vidite na snimku, ali zaista znači. Dodat ćemo jedan fotofilter sa MD, evo ga, znači ovo je default, čega pravno stavimo plavi. Evo kako će on. Gledam će mnogo da nam bude, bolje stavimo ovako neku boju tamno plavu. Evo. Sad je malo više ovako pristojno, što bi se reklo. I napravimo neki gradient map. Stavimo, znači, prođemo ovo kroz blend, malo da vidimo. Čekajmo neku drugu. Probamo. Taj. Evo. Smanjimo vidljivost. Ok. Nemo sad. Dobar. Nije loše u stvari. Dodamo novi layer. Odemo do brusha. Bela boja soft brush i jednostavno crtamo ove tufnice po licu. Znači malo se igrajte sa veličinom brusha. Ove su toliko male da se zapravo, da ih vi zapravo vjerojatno nećete ni vidjeti, ali dobro, ove su malo već veće, 4 piksela, čije ovo zavisi od veličine vaše slike. Znači ovako neku liniju da napravimo. Sad ćemo 6 piksela, znači ja otprilike radim od 1 piksela pa do 8-9 piksela, znači radit ću u toj razini, kako bi rekli braća Hrvati. Znači sad sam na 6, sad malo ovih 7 piksela, malo većih. Znači, mislim da je ovo zapravo jako pametna stvar od samog kreatora avatara što je dodao ove tačkice, jer zaista stvarno čine da slika izgleda
čarobno. Ima ovih većih od 10 piksela. Ok, da mi što to liči. Wonderful, kako bi rekli Englezi. I čekaj, prvo ovako, dodat ćemo novi layer. Idemo Ctrl plus A, znači taj select all. Idemo image, to jest idemo edit, pa idemo fill. I black. Nisam zaboravio tu formu. A mogli ste ovaj četki sam dorediti. I otići ćemo do gumice. I ovdje sad ćemo ovako neke delove. I smanjit ćemo vidljivost ovog layera. Znači, mi smo malo stavili sam akcenat na lice avatara. Ok, idemo gdje su ove tufnice, evo su. Ići ćemo desni klik, blending options i outer glow. Stavite za početak normal. I sad ćemo plavu boju, znači nebitno koja je boja plava. Opacity. Sada čekaj probamo belu boju. Bolje belo onda izgleda kao kad sijaju zapravo. Znači vidite kako su sjajne, kako bih ja to rekao. Ok. Nemo. Dobro, lepo. U svakom slučaju, to je bilo to. Ne znam šta da kažem, to je jedna replika, znači nisam se baš previše dobro spremio za tutorial, ali sam se potrudio da dam sve od sebe. Znači, nadam se da se niste smorili, ako ste se smorili šta vam radim, oprostite. Ako sam vam pomogao, drago mi je. Znači, u svakom slučaju probajte da uradite i znači, kad uradite to, kačite tamo na stranici. Volio bih da vidim kakve su vaše replike ovog tutoriala, znači kako ste vi to odradili, taj vaš način. Ništa, to je bilo to u ovom tutorialu. Želim vam naravno sreću 2013. godinu i puno uspeha u istoj, pa se mi gledamo, ako da Bog, još dosta dugo. Volim vas sve i jedan veliki pozdrav. Ćao!